Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi uma ngabe usamoshakele ikhasi-ke wenze okulungile laphana-ke ucindezele ibhathini elibomvu laphana-ke elithi subscribe-ke. Akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli. Udaba ekulethele lona-ke namhlanje lithi-ke uMthandeni laphana utalabhe uKhuzani ngey'phansi laphana njengoba sonke-ke besazi ukuthi-ke uMthandeni noKhuzani-ke bebemenyiwe laphana-ke emcimbini we-ANC izolo laphana eNanda-ke. Bebezophefoma-ke laphana-ke emcimbini we-ANC eNanda-ke. UMthandeni-ke ubeke sephefoma-ke wathi-ke asededele nabanye-ke. Angeke ngize ngisho-ke uzoyizwela wena kwividiyo-ke engizoyidlala lana-ke uyizwe yona-ke. Mina-ke ngizocela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section for ubhale ukuthi ucabangani-ke mase uzwile-ke le clip-ke bese ungakhohlwa nokucindezela ibhathini elibomvu laphana ku-subscribe-ke. Akubizi imali, kumahhala nje wakhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli. Nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. Bafowethu sekuphele i-airtime. Umlando usabona ubuhlungu usala kahle. Bafowethu asidedele abanye bangene manje. Niyezwa? Asidedele ingoma zakushona unyaka ingene manje.